मियाम की दमुक्त ngasi topic revival of economy via festival habi sudani madu festival si lakpa adu kamaroi na festival si ekhoi goindi adum achouba habi tai sahi gi thokpa festival manung singda achouba festival ma achouba festival ge hadi top list bo adum oibe ya chani ningol chako ba se aduga maru ningol chako lakpa aduga sarkar gi makai te gi su matam khara mangjau na habi tai ningol chako bu gi oina tolop aduga pensioner singkari sing pitokpa aduga IDP singkari gi policing amumam swai kai thokpa torokpa income le yoromanen khale aduga maruna swai lakpa kan sida mayam haina ba khang hai madudi November tha hiang kai gi swai sida sen thok tha ni sen loba sen tanba sen tungjan ba haibatai haibani aduga aikoina swai di yengjare ina masina maram orakanda Manipur ki irang dei kai dei covid ki kari sum pukala kanda matang lakibada khara shondhar ruba economy mayam na haibadadi hendok na solure hai shondhar ruba economy do amona masadu ka khalat ba yabra haibagi matang do khana jana tanjani lorena yengbi bu punamak pu sarasata samana impact news ki manung da taram sari lorena sigi manung da saruk jabi da ba lengbi ba guest sing di agi thang phambi ba si Shanta Nahakpam secretary general ERDO-Kangleipak ni ai hana ai Shanta taram sari satu ka Shanta ki oida yengjet bi ba chi Ningthoukhongjam Satyajeet chief bureau yunai ni ai sari bu taram sari ki oida ai ni yeta thang phambi ni ba si Dr. Thiyam Bharat Associate Professor Center for Study of Social Inclusive Manipur University ni ai oja tarang sari maruina oja phoro tahlak che oja phoro maruina khara chaung no yengkan da festival mayam la adugo maruina festival si ekhoi gi indi acho festival singi manung ni adugo yum khodimak hairak pukan da swai da leithok leishin aduga maruina laiba kholiba mayam sing baton tawduna laktoi mayam sing ki su pungling penmin na ba ngak sunomin na ba haiba khara ba kalam thorok pa haiba tai maruina mutche overall da aduga swai da economic gi revival si kamai upisi tasena koina mayamna celebrate tongriba Diwali festival of light adigi khoi chahi gi oiba ningol chakouba khoi gi reunion of brothers sisters haitare ko si yamna maruiba Manipur gi festival ngadani hairiba festival ji tasena November tha de am tagal haitare adu masi koina festival ne na ubani koina masi economic angle da uragadi economy de am chawba impact ama piba festival ni na high bai maramdi festival sigi matamda consumer spending haise koi gi yumthong gudingi magi sagi celebrate tonaba koi gi market thoga magi consume spend tonaba pochei leiba khopa sigi tangai phadaba leiba degi liquidity haidi magi kano si liquidity su marang kai lere sen ji ko mana dum magi masadum yaw lere festival ji oita di koi tawde adba koi gi festive mood ama leibani na aduna masi khoi gi di yam economy di am chawba impact ma pi bani maroina 2019 degi lockdown leibuduna sum khoi gi economy si dum kaitare down up down slightly up down sum torala pani adu matung da amuk 2023 gi amuk thodok sina so amuk akoi gi economy si pra cripple tograbne ba adubu mamang sai dasu kanojina unrest na maram moiduna koi celebrate togidre even ningol chakoubu celebrate togidre adu handakti ekhoi adum lambi chapada ekhoi adum ka hetare observe tawda gari chilliba kholiba lambi da market da chapam leitriba even flyover lan thokda about 40 minutes changiba ko masira takodi ekhoi gi economy ji hangi mong da restore tawbagi phema mabadi u phang bai tare adu sidai da ekhoi na kwaidigi ekhoi na yengba yabasi kanoni festive mood se masiga ekhoi gi economy jiga yamna mari leinei ekhoi gi festive mood habdi ngasai gi ekhoi gi Diwali festival na lakpada ningol chakouba festival na lakpada ekhoi gi miyam gi oiba pungning wakal si kamaina leiba ge hebse mutchi phasana leiragadi ekhoi mutchi leiragadi ekhoi pot leiningi celebrate tawni pung phana ekhoi celebrate tawningi but mutchi azna festive mood leiragasu ekhoi gi liquidity leitragadi amusu on top pe celebrate wa adu akhoi Manipur government gi endi legana salary pension je rang noi changre hentai adu di koi demand supply je phazan leirani demand for goods ko adu consumer spending phazan leirani moi gi liquidity da phazana leirabni na koi lining ba dum leiba yarni market ta aduna supply su adu mana sellers na yoning ba dum mong di yon ba yarni adu tawdabu Manipur, very recently experience the
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯥꯏꯌꯔꯒ ꯁꯦꯂꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯅꯦꯕ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤ information asymmetry am leireba seller na khangiba magi product da khangiba sing ko adigi buyers ne khangiba knowledge gap yam lei masi akoina kai hai tar information asymmetry leiba masi gi asymmetry si hojiki modern society de di akoina social media hai riba Facebook da Instagram da adigi YouTube da tongan ba product mayam aware oina ba tawraga koi gi porai la ko si koi gi well informed customer se sina market la leibagi type doreba aduna traditional market ka hujik leiba modern form of market ke khana basi combine toge da hujina social media na induce to wahagedra persuade to wahedra aduga leiba market ma realize mamang idana traditional form of market na chatlaga social media yaudbida magi advertisement khara du leiraga man leijabani adu matam dadi duplicate or magadima si pochia legal action low but social media gi merit demerit si karigumatam da scam gumba fraud gumba or magadi kamaina ma legal action low ni haibagi kanoma sigi area sima kamaina control tawni si ham khangdre aduna masida ida festive mood is am important noi ramdi masina koi gi miyoi bigi mood liquidity leiragadi leiningi ko koi sana mamal tangkali festival matam se gold prices hindu India ki mainstream da di amba mainland society da di festival Diwali matam da sana election masi amna phaba kano sign namne na ko adi sana election marina sana mamal tangkat pa even miyoi begi wakal ji optimistic oiraga di stock market da stock shares election laktana jagi stock market hengalakpa aduna festival ne ubwani ta sengmadi economy emadi magi backbone namane ba festival se magi consumer spending alag bang tor ko dorimni adena kwaidigi behavioral economics haise behavioral economics ke sunate jagi miyoi bigi wakal jina depress oira kandadi laininga ga ju pot laining de ba ga so do pot laining de market chaning de even sereng ba ning de haidi kai ngom ige kala ju muchi depress oira gadi ining de ba adama indo da khoina magi festive mood amale gadi with liquidity magi pockets de da agi paisa ji sen ji yaw le gadi mana festival gi muchi le raga ma lining ba ma buying to ba de magi hagi festival si mapung bhana paktho wana ba samaina to ragadi even ningol chakhobu do oira ba su ko magi liquidity plus festival mutu le ragadi sagi consumer spending my crossa si am torpani na economy is the demand supply is yam phajana man work torpani na economy is the festival haisa bwani sagi khoi economy di am chawba recovery ma sai zan tambiri do khoi recovery of Manipur economy via festival da ajam chumme ba do festival sina koi behavioral economics ne ba ai festive gi mutul le kan da koi lei dorim ni aduna suppliers singju sellers singju yam yon bona ga dorim ni aduna hagi bazar mu chan ba magi keno petrol thau han bai amai ai ama to bai digi anywhere traffic tu yong gari me am se magi no magi mai kono na ba lai ne ba kono iban kano the departmental store sing da hojik si buying spirit si ak bang na le rai dare aduna masi yam phaba sign ni handaki amang sahi yengoraga handaki sidi economy ji yam phajana pick up torom dong mali aduna festival muche dum phajana leiraga di khoi economy je phajana dum si growth tong ne na hamba round thamjage thank you moroina festive mood habema mathau yam tari swaida aduga purchasing power mamang ki chei singa kari ga yengna bakanda handak se festive ki mood tumasu khara gap leirakpa aduga moroina sarkar leiga ki saite su matam chana khara advance hoina pitok pasing kari sing torok pasina processing power ma hapa amnina swaida economy ko ba gari du khara mangam isam salam da badu khara speed ama yam badina taba khara speed ama maintain toroga thogalakpa chelakpa yabagi fium du oibra sini Shanta simgne question se kamai lobi khoi kano se Manipur se lebak se kamai tawgera khoi gi hojik sune bako masi nungdang je hojik thogdo me da thokse ba hojik leba present situation ji hayeng je ta muche change tor kane ba okay kai jago wasi tor kan adu tor kan da gaina group ama hekta thola ga hekta ga ni ko thachan ba thingjen ba hanagi irangi kari conflict gravity se du kumte chawgre badudi kaino me tholok pada sal law hongan ba yabagi sakti im dileri power am dileri adu ba sunate human behavior gi wari sunai ai je ko human behavior gi wari sunai akoi gi Manipur gi hojik laiba praja se masai gi kai ni ko masa akoi isa se ai isa so yawam ni ko sum ai ja
इसाजे यामना अनटोर्ड इंसिडेंट अदगी ngasai kaini kaini hyper reactive oiba society moina khoi je hojik se chap chana leiri bane ba ada maside kamai to geda akhoi gi hyper reactive oiba se economy da su oiri phadaba ko akhoi gi economy da kem oide ba akhoi gi ngasai gi kaini hojik haibiri ba government na fund thado e khole adu da hai se am thenge ba thenge habdi hayeng jago bune ka ngasi pesa thadro bune ba ko hayeng jago bune ka ngasi thadro bune hayeng festival leire ha ka ngasi thadro bune hoi praja da relief khara di phangani nungsit khara di phang ai tare adu bo ngasai gi economy ji drive tawdori ba traders sing ai tare ko traders sing da di thodok pa kaisu impact yam change lai roi ba kaisu kai no di maramdi kai no ai kan da akhoi gi trade ta changi ba paisa sing ngasai oja bor ha bi maina ngasai paisa ji rolling ama chatkadam ne ba ko oi se tha tare nipan je stuck to le ne hojik lai ba condition ji da praja na lupa manga spend to gada da hojik tra manga spend to ne akoi inflation je all over india yeng na kan da akoi gi sina almost 35 to 40% wang lai ri bane india inflation ji na kai umba 5% oi ta di akoi gi manipur gi pot chai tang gi chang je 35 to 40% wang e masi wang bai maram je kai no hai kan da different kind of extortion lambi da gi to ba then akoi lan gi na ma da paisa khai ba then akoi isana lan gi damang mateng pang ba sigi mayam je isana pang ju yoi ni ko ai ja sigi mayam je loina ma punjal la kan akoi inflation jam wang bani na magi cash rolling je yam chang nai ne chalan bam da ka oi okay sidi nga sai gi akoi gi ga ni thaba ru bam salam dai da mai mi ta thoga cream dation ba jamana doi ne sidi aduna nga sai gi pot tu leiraga adagi leiraga lakpa matam da suddenly paisa je market ta liquidate toksala ni na nga sai gi nahan gai gi mang gi ba pot sing paisa sing do madu gi nga sai gi ga ni ko अखोइना योनिंगी ममनदुदा योलकु मतमदा मसीगी कंट्रोल अमा लेरक्तदना कैश फ्लो जे कयानी अखोइगी पोटना गसाइगी अनसर्टेन ओइबा एनवायरनमेंट ओइबनिना हंदक से चाको जे तौदोइरा तौरोइदरा ममांगी चाको मतमदा अखोइ तिना मरुम पांगजिं गुला ट्रक अनि हुम लेसलुरगा योनबा लोइदना इट योरबो लोइंगमदना को लोइंगमदना अदुगी कैश तो स्टक तौगिब लेबा अदुना हंदक के जे अइना खनमदा चाको बगी ओइबा प्रिपरेशन जे मार्केट से खितंग वालमगदा माले मरमदी मैम से पैसा लेनब लेनदब लान की वाब अदगी इम्फाल मनुंग सिदा ट्रेडर मसिंग हंदरकपा ते होलसेलर चटखिब मैम अमा डिमांड मैम ना खांगमदबगी हाय तारेको अदु मैम अदे सरकारना बिल काइबंग पीदब मैम अमा हजिगे पेंशन बिल गाइदो ngasi ngang tang kai jini adagi ओजाजिंग की तोलो पेंडिंग याम लेरमगिनी जेन हॉस्टल की स्टाफ मैम की कनो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की ngang an स्ट्राइक तौगदंगारी पैसा पियो होइना को ओजागी दी चही क्या क्या सुम लेरमने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर याव नतबा पुलिस की पे आउट पीबसे 30 ता तांग अमद पीब ngamme अदो होजिक तांग 13 मा दा तोलोप चंगेन ताई पुलिस की जे वरी बोबो को केस रोलिंग जे तपथरक ताडी बिजनेस की ओइबा मूवमेंट जे ऑटोमेटिकली तपथरेबा मरम दी केस रोटेशन दो लादमनिना मीना पोट लेदमनिना अखोई मार्केट से लाइबा चाको बसिगी दमक कयामुक प्रिपेयर होएगा मपानगी पोट कैम पुसलक चानो हाइबसिदी चप चाब हाइबदि ngamde अदुबो लोकल एंटरप्रेन्योर्स की ओइनादी याम जाउना बूम तौबा तंजा अमदी ओइ अदुमदी एक्सेप्ट तौबा याय दुगा सेकेंडली अमा हाइनिंग बमना चाको जे मणिपुर की फाइनेंशियल क्लोजिंग गुमनेबा मरुइना वैली दे लेबा हिंदूइज्म चटपा अदुगा मैतै चचबा सनामई चप कांगबु अखोइ याय तारेको सिदी क्लोजिंग गुमने मरमदी चाको बुसिदी सना मचा अमा मचेन अम्बो बंदान थमम यापोतेबा लोइना नोम तौजु हल्लो आइबगी ngसाइगी अदुगी इंस्टिंग दो लोइ लेनरिनेबा आउना ngसाइगी फेस्टिवल से अखोइ इरांगना मरम ओइरकांदा यामना फेस्टिवल मोंग दा हाबदी याम लांगदना विथ पॉम्प एंड शो तौदबिदा अखोइ रेगुलर कनोगी ngसाइगी मचिन मनाउ उनाबा चाक सरा अमा चामिनबा अदगी चाको वाइ सिदी लान मनुंग सिदा चही 80-90 सुरबा अहन मयाम बाहाय तारेको सीदोगी डाइंग बेट लेरबा मीदु अदुदा मनाक चलगा बोर लहोबगी तंजा अदगी मचे सीदोरोबा लेबदु चंगगा मोंदगी बोरनी होबै तंजा देन लान थेंगरिबा खुनगा कोइ जिनाउसिंग अदगी अखोइगी तोन जगह पेरीफेरी दा लेरिबा जिनाउसिंग जिगी मचन नुपी सिंगदुना मयाम सिंगदगी बोरनी जाहोगदबा मचे सिंगना मयाम सिंगदा बोरनी निजा पीगदबा अदुगुम तंजा जिंग लोइना मांगलगा अखोइना कनो से ngसाइगी लान सिगी नमादा लेरिबा सिचुएशन जिदा अखोइजे फेस्टिवल नत्रगा अखोइगी ओकेजनली थोकबा थौदोकता मचिन मनाउगी नुसिनबा उटपदु बाउ यारोय हाय तारदि मदु ममांगदा तौगी मोंगदो याम अखोइदे याम चाउबा मांगजबा इकोनॉमी खतद नतना इमोशनल थौना अमा हाबनागदबदु बाउदा मांगब्रा हाइबगी पोतुनेबा लाइजे होय आईडीपी दे लेबा
इचिनाउसिंगी दमक्ति यामना इमोशनल ओइबा मतमने अदुबु आईडीपी दा लेबा इचिनाउसिंग निंगोलसिंग अदगी इमासिंग इनेसिंग अदगी यामसिंग हाइतारे को मोइगी जगादा मोइगी नुआइतब मयामदुदा सरुक यामिनदना ई मरी नत्रगसु आरामबाइदगी करीदगी अदगी अखोई इवन अखोई सीएसओ मयामना बाउदा माइ माइ जगादा चंगजलगा चाकोबगी अदगी पुनमिनबगी खुरुमगी तंजादो लौरिदना को अदुसु इग्नोर तोबा याव पोट नतेबको हनबई सुमाइन तमजगे ओके मरुइना तौगिदी आईडीपी की मरुइना हेक लाकप कांदा स्वाइसे यामना पुनिंग नुसिबदी तंजानी तौगदबो युम युम चतना हानगी दुमाइन नत्रसु मधु मेखत्प याननबा मयाम अमना होती होनरी स्वाइदा मेखत्प गंबा गमदबा हाइबदुना अमनी तौगदबो करा ओइदनोमा ngaktangi orsu kitang kautthokminaba ngak nokthokpa ngak nuainabagi tanjamdi pibra haibagi wahangamde lele Satyajit maruina laise rotation haiba ma haidi unga sum legedam ni haibani warina economy haiba posidi hile pule puraba authority amohna amu magi hair hana leramba speed tu yong ungbai se ta wai manipur da thokri phim se simakne aduna maruina noma chahim dan tong lakpa tanjam di longmina bagi samkhara haidi part by part se swaida local kari entrepreneur ki kari yeng bakan di adum swaida inkhat pa yani tawdo lisang khini yeng bakan da hanana preparation haibam su haidi market ki character am yengbum chu changi swaida maramdi kouba chakau buntra kouda bai se mamang da khoina khara thenga khara mina handak sibu yagadra yaroidra haidana preparation ki kari ki tanjama loba yengba aduga yam henjan na toksulupsu yadabi phim su leibanina samai kara idroma awab khara dimi challenges mayam di mayom do mali but still economy do hyper revive to we abagi tanjam di low we abra haibi wang chane murup tian thamjiri सर अखोगी मरुब इशू मैम अखोगी इकोनॉमिक आस्पेक्ट हजू चलिबा अदुगा इकोनॉमिक के सिनेरियो तो हाइफेट पेनेलिस्ट अनिना थंबिखरको मसिदा अखोगी मथंग लेना थमजबा याबसी ngasi दिवाली नि अदुगा ngarang su adum tawi mahum aduga manipur gi di adum mayam ga manade nomani ni adum khene adubu ngarang su adum केक्रस मैम अखोगी नोटिस मैम फंगे केक्रस बैन तवी अदुम फजन पोखाई ngarang su को ngasi su adum hore ngaleगा अदुम मणिपुर पुंबा फेस्टिवल से तौरखिनी अदुगा नुमित इनी गायरे तांग अहुमदा अखोगी निंगोल चाको लाकपदा ngasi yengbirba mayam ade khoi mayamna अखोगी mayamda ग्रिट तौजरी को अदुबु हंदक निंगोल चाको बसिदी ममांग दसु तौगदरा तौरोइदरा हाइबनिना ममा कदे यामना मनिन नाइदना इंग तपना अखोगी चिनाव मैम सु वारिबनी अदि मी मैम सु मयुम लेत्रबनी हाइबदुगी कनो दुगी वाखलोन दु पुनिंगदा थमजनबिरगा फजना तौसी हाइबसिमा आई थमजगे मसले इकोनॉमी हाइबा मा लाकपनिना अखोगी मणिपुर की इकोनॉमी ना अखोनी सुम येंग मतमदा अखोगी 80% मेसेगी मरुइन अखोगी थबक तोरिबा मिसिंग एग्रीकल्चर अखोई एग्रीकल्चर इकोनॉमी अदुगा एग्रीकल्चर सिदा मणिपुर की ख्वाइदगी ओबना अखोगी निंगोन चाकौ लाकपा मतब अखोई nga हाइबजे त निंगसंगे मैम्स अदु nga से निंगसंग मतमदा अखोई न हुजिक 20,000 मेट्रिक टन अदगी अदु वाले 10,000 मेट्रिक टन चाहिम दु वाले न सुम चाहि खुदिंगी अखोगी फिशरी डिपार्टमेंट सेनबसिदा मथंग चाहिदली वालिबा मैम से अखोइना पुसनगनी अखोइना पुथोना होनगनी काइबसे सुम ताएब थम ताजेबको अखोइना सुम येंबे अखना ग्राउंड रियलिटी से अखोइना येंग मतमदा अखोगी वाटर बॉडी से अखोगी मणिपुर इशोर पीबीरम से 2000 किलोमीटर मुक्सिदी तुरेन मैम चेलगा लेरे अदगी 250 स्क्वायर किलोमीटर अखोगी लोकताक लेरे अदगी अतोप अतोप लोकताक कुंबगी डबल की लोकताक से कईगुंबा मतम इसिंग चावरबदी इवन याम चाव मतम डबल खरे हेना चावखली हाइनरिबनी अदुना मसिगी वाटर बॉडी मैम से अखोइना ngaगी करी तौगे या बगे हाइबसे मसे अखोइना ग्राउंड रियलिटी मतमदा अखोइना ये सम समना लोकताक हे चल मतमदा मैम टूरिस्ट मैम अखोइना उबसे अखोई बोट तौरगा चटपा अदुगा फिशिंग एक्टिविटी से अखोइना प्रजाना पामी सुमाइना मधुगी कानबा इसोना पीबरमिबा लोकताक अमसुंग तुरियन मैम सेदगी ngaगी अदगी एग्रीगी हजिक तौबदी फ्रेम तौवे हाइबदि नते को अदुगु अखोइना दरकार ओइबा मैम दो मधु यौंगदी तौदे मधु यौना होना बिउ हाइबसि मै थमजगे मथंग दा अखोइना थंबा याबमना मणिपुर से मसी अखोइ ngасai बहुम खुतिमक्ता अखोइ ngaगी मरमदे इबा मतमदा इकोनॉमी गी नैना मतमदा मणिपुर की इंडिजिनस वेराइटी से कांगू खरना आइसुम पाबदा मदर 125 वेराइटीज मणिपुर दा फंगी एंड हाइबे कांगू हमना 200 वेराइटीज फंगी अदुबु इथाइ बेरे साकिबदगी अपस्ट्रीम दा nga चेंखल अमा मयाम दो मरु चेंखल समुद्र दगी अखोइ nga सी इसिंग तुरेन चेंथब नतब तुरेन की मयु मन चेंखल nga मयाम दो मधुदी चेंखल त्रे अदुना मसिंग याम हंदरे अदुना मणिपुर दा फंगी बा nga से इथाइ बेरेस लाकपदगी पनाम हंदखरे हाइबसिमा मयामना थंबी अदुना हौजिक हौजिक मणिपुर की इकोनॉमी से पुश तौगे हाइतादी
agriculture da push tawba natana atopa amata leite haibase masi thamjage masi karigino hai matamda landlocked area haibam lay okoi akoi chinglon mapan question manina adigi number 1 train sisu phajna leite lambi highway leriba ani sisu adum blockade lay hoji hoji leriba highway se akoi na chatpa yadaba lambi ni aduna landlocked area da di akoi Manipur gi economy se phajna phan ge di agriculture adu masigi se aduga agriculture china masida nupa nupi pulap tawai aduga Manipur gi atopa mayang ga manadamna nupi singa akoi fisa pigi toba masigi economy se masichu boom ama piba yabra haibase khanjani kaigino hai matamda Manipur da nupi mayamna semba cooperative society self help group aduga akoi khungang da nupi mayamna phi sakhonda phi sarba mayam se prithvi gi atai lamda yauna akoi silky oigera icham chamba phi gi oigera regi phi mafam mayam se atai mafam ga amta manade masi yamtina classic oiba yamna high class artistic oiba yengmadasu yam phajaba adumba quality of pot oi maduna masigi kainosi akoina push khra piba matamda Manipur economy che khatangni phadau mali haibasima ai mathangda thamjage ari mathangda akoina muk thamjaba yabna akoigi ngasai thambi khib dongna akoigi 50000 crore mukne akoigi annual budget che masi akoina su yengba akoigi Manipur ge praja se akoina su yeng matamda salary lakradi haidi mi mayam simong da mi 1 lakh employee mukti Manipur da lari neba 1 lakh employee sida kai mas salary laktari akoigi economy pot lebigi purchasing capacity se leiteba aduna salary na taba akoigi kano mayam self help group mayam ari atop business mayam masigi mayam se khra watli aduna salary class da yamna depend tawi haibase masi sina mu taeba adigi akoigi expenditure government phangiba paisa mayam adigi masi government yengmasi yengkan government gi 35 to 50% siri salary ga adigi pension ga pibdong cha thokhreba aduna management gi tawgadaba human growth tawgadaba maruna entrepreneur se yamchi dakar oi akoigi entrepreneur da piba se masigi sanction amount si maduina atopa lamsing da di akoigi grant in aid piraga achou industry tawkhadaba piba se nataba Manipur da di micro kitang piktak tawba achou akoi se da yam samna hairaba achou industry tawba gi scope se yamna leite I know the railway head se hey yong de phedi achou industry nataba industry macha da emphasis PC haibisima ye amuk thamjage mathang da masinda akoina yengjaba yabasina Manipur gi hojik leriba local bodies maruina panchayati raj municipality amasung akhoi autonomous district council mayam se masire sida hari se akhoi local economy lekai da labi thong phataba adagi lambi da cham chamba macha masu tawai mayam se masi moina plan torga moina pikhalakada baneba adubu Manipur gi di akhoi gi hariba constitutional body ahum se election tawdabnina micro level da yam makha level da mi mateng pangnaba tawba scheme mayam se masi ayamana phajana control tawdi election phajana changnai tawdi aduna akhoi gi grassroots level dagi na maton phawda ahoba amamdi loina lei akhoi Manipur se haibasima amung thamjage adigi machigi mathangda akhoi na lakcharisina handaki festival se masida akhoi yengba yare se nahangkai ga handaka manada bada akhoi hanoma discussion tawbodo amtaga amka haijage ba ko handakti mayam chapi bada mase akhoi leibada adagi ibung ipa mayam unaba chapada su Manipuri da thoiba mayam se yare ke leibiu haibasima pilong tawjage aduga gift piba se masi pibada akhoi gi thingba tawganu na thingbagi mahutta leiba tarbasu adum tawdorabnina akhoi gi chil inaw mayam akhoi gi relief camp ta leibiriba mayam se makhoi di poch leibiraga gift pibiu aduga mayam da nusi chanana kano wari sanama khatpada su tawbiu mating pangbiu haibase ai masiga amuk thamjage aduga sar akhoi gi sigi sarak sida amutang haijama matamda Manipur gi hojik leiriba November se peak of tourist festival tourist Thailand nahaki normal matam dari hojik si international polo torani international Shanghai festival torani hadi akhoi gi mioi bagi hojik luhung khongdong ba hayar ko matam ne ba hadi aduna harvesting season gi matam se akhoi da si matam se akhoi gi sa mood mental mood am hai ki bedo mental mood ta mi sina kai ba akhoi gi wakal nuai traba adoi tari mioi ba se wakan thok te ba aduna akhoi se wakan thok ta ba tanja ma da lei wakan kra thok na ba akhoi gi masigi da akhoi phajali ba se amutang ga phugai raga wakan thokna mi ki dana akhoi economy se boost tawna ba leibak ta leiba mayam adi ichinlaw mayam se akhoi masen khatna ba khona ba adi akhoi masel yaina ba khona be mohota kari ba akhoi gi achoba wakan kra akhoi se achoba jati amani achoba civilization na habito unna ba khong se mamang no thangjan si economy se boost tawsi Manipur nunga han si ne thamji